guys, this is Joygang again and welcome back to my channel! Yay! So, I'm back for almost 8 months, 7 months. Nga wala ko, nagparamdam ng murag, murag hilom kay ang tanan. Pero karon I'm back. So, welcome back So, okay. So, for today's video, guys, akong i-share ninyo ang akong laag sa Negros Oriental before ni boom ang pandemic nga coronavirus. So, sad to say, karong panahon na bawal pa jud ang mulaag mo travel, diba? So, daghang travel goals nga wala na dayon because of that pandemic. But we all know God is good all the time. God is watching us, so everything will be fine soonest. So, muna siya guys. And I also want you to know na I changed my YouTube channel from Joy Gang to JB Vlogs. Since I'm so happy kay nisugot na jud, finally nisugot na jud akong partner nga mo cooperate siya sa akong vlog kay saan man yang uyab artista hon. So I'm so happy nga musugot siya. That's why JB Vlogs, because short siya sa Joy Gang, and Bismarck Vlogs. So, JB Vlogs. So, I hope guys, you will support us. So, sa mga upcoming vlogs soon, nga couple vlogs. Couple vlogs! Lord, excited ako. I'm so happy. I'm so overwhelmed. Charot. So, muna siya guys. Muna ang mga little update na ko karon. And without any further ado, I will share it with you ang akong laag sa Negros Oriental, specifically sa San Jose, sa Twin Lake, Capi Alimion, and Azalea. Enjoy watching!